Mwiriwe neza mwe mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano ku muyoboro wa Arena Media. Nizere ko mukomeje kubwa neza, nizere ko muri amahoro muhere hose, nizere ko ibintu ari umutekano kabisa. Abari mu burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, mwese turabashuhuje. Abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari muri Tanzania ndetse na RDC, namwe turabashuhuje yamba kabisa. Abari hanze ya Afrika namwe reka tubabwire ngo yambo nimukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana yo nakomeze kubana namwe. Murabizi amakuru yacu nakagaruka, amakuru yacu uko tugeraho natwe twitageza ku bakunzi bacu kugira ngo aho bari nabo bagomeze kugubwa neza. Amakuru ari kugera tugeraho muri aka kanya rero nuko mu karere k'amajyepfo barenga 1300 bafatiwe mu bikorwa by'ubujura mu mezi atandatu. Abantu barenga 1300 nyine bakaba bamaze gufatwa nyuma y'amezi atandatu. Andi makuru ari kugenda tugeraho hano hanze ya Afrika nuko umubare w'abanyamerika basaba ubuhungiro muri Canada ukomeje kuba mwinshi cyangwa se ukomeje gutumbagira cyane. Ese nihe mpamvu abantu bari guhungira muri Canada bava muri Amerika? No kubera ikirere ibyo byose turaje tubire mu kanya mu makuru yacu arambuye. Tugarutse kuri aya makuru yacu arambuye ari kugenda agaragara hano mu majyepfo nuko abarenga 1300 ngo bafatiwe mu bikorwa by'ubujura mu mezi atandatu ashize nkuko biri kugenda hano bigaragara. Dukomeje hano ku makuru yacu arambuye ari kugenda avugwa hano mu karere k'amajyepfo, hano mu majyepfo kabisa biri kugenda byumvikana. Abantu barenga 1300 bafatiwe mu bikorwa by'ubujura mu mezi atandatu ahise kabisa. Abantu bakaba barafashwe nyine biri kugenda byumvikana. Polisi rero ikorera mu ntara y'amajyepfo biri kumvikana ikaba yamaze gutangaza ko mu mezi atandatu imaze guta muri yombi abantu 1315 bafatiwe mu bikorwa by'ubujura mu gihe cy'amezi atandatu nkuko yakomeje hano kugenda ibi itangaza. Muri Gashyantare kugeza muri Nyakanga biri kumvikana, uhereye muri Gashyantare ukageza muri Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 aba bantu bakaba aribwo bafashwe. Amezi atandatu yose akaba yarashize kabisa biri kugenda byumvikana. Abantu barenga 1615 ndetse na 15 bakaba baramaze gufatwa na polisi mu bufatanye n'abaturage nkuko hano byakomeje kugenda bitangaza. Biravugwa ko rero mu gihe kimaze gushira cyangwa se mu gihe cyashize mu minsi hagiye humvikana inkuru zigiye zitandukanye z'abantu bagenda biba hirya no hino muri aka karere k'amajyepfo. Bakariyo mpamvu bashyizeho ubu buryo bwo kugenda bakurikirana aba bantu bakomeje kugenda bayongoza cyangwa se bakomeje kugenda biba aba baturage hano bo mu karere k'amajyepfo. Rero bikaba byaratumye habaho icyo bita kuzenguruka cyangwa se kugenda bashakisha aba bantu bakora ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kugenda biba abantu biba abaturage. Polisi ikaba bihagurukiye ifatanyije ndetse n'abaturage bakaba barahagurukiye bino bikorwa bibi mu mezi rero atandatu. Umukwabo ugiye uba bakaba barafashe aba bantu barenga 1315 sana nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Umuvugizi rero wa polisi mu ntara y'amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye iki cyamakuru ko kuva muri Gashyantare kugeza muri Nyakanga 2025 abantu barenga 1315 bakaba baramaze gufatwa kubera ibikorwa bibi by'ubujura, ariko bakaba bashimira n'abaturage kubera ko ngo bakomeje kugenda bafatanya nabo kugira ngo aba bantu bagende bafatwa. Yagize ati rero muri abantu barenga 135 bakaba barafashwe na polisi bataragera ku mugambi biri kugenda byumvikana, naho abandi 541 bakaba barafatiwe mu cyuho biri kumvikana hano ko hari abagiye bafatirwa mu cyuho, hari abagiye bafatwa umugambi wa batarawugeraho, hanyuma n'abandi barenga 339 nabo bakaba barafashwe nyuma yo kwiba ibyo bibye bikagaruzwa biri kugenda byumvikana. Rero CIP Kamanzi yagaragaje ko uyu mubare udakwiye gukangana, ahubwo bikwiye kugaragaza ko abaturage bamaze gutera intambwe mu buryo bwo gutanga amakuru ndetse bakayatangira ku gihe. Polisi igenda ishimira abaturage, ishimira abanyarwanda ko ibi bintu bamaze kubyumva rwose, bavuga bati turashimira abanyarwanda, turashimira abaturage ko bamaze kugenda bumva ibi bintu bagatangira amakuru ku gihe rero kugira ngo amakuru abashe kugera ku bayashinzwe cyangwa se abashe kugera bashinzwe umutekano, hanyuma bakakomeza kugenda bagaruza ibyibwe ndetse ibyagiye bibura nkuko yakomeje kugenda abitangaza. Yanaboneho rero umwanya agira inama aba bantu bakora ibikorwa bibi. CIP akakomeje kugenda abwira abantu ati kabisa abantu mukorera ibikorwa by'ubujura, abantu mukora ibintu byo kwiba, abantu muteza umutekano muke, ndagira ngo mbatangarize ko twabahagurukiye. Akomeza kugenda babwira ati muhagarike ibikorwa byanyu bibi kubera ko dushobora bishobora kuzabakora bikabageza ku bintu cyangwa se bikaba byabageza ahantu habi. Akomeza agenda abwira aba bantu bakora ibikorwa cyane ko ngo abakora ibikorwa uko byakomeje kugenda bigaragara ngo ari urubyiruko. Agenda abwira urubyiruko ababwira ati mukure amaboko mu mifuka mukore, kubera ko kwiba ntabwo ari umurimo, ahubwo ni icyaha gishobora kubajyana ahantu habi, gishobora kumwica seviyani cyangwa se mwica kariyeri yanyu y'ubuzima bwanyu bukaba bwaba bubi bitewe nuko mwahisemo ikintu kitari cyiza, mwahisemo umwuga
mubi. Arababwira ati rero kwiba ntago ari umwuga, kwiba ntago ari umurimo, ahubwo mukura amaboko mu mifuka kabisa, mugende mukore kugira ngo mwiteze imbere ndetse muteze n'imiryango yanyu, kubera ko ibintu mukomeza kubikora ntago bizabahira, ahubwo ewana bizabageza ahantu hatari heza, bizabashyira ahantu hatari heza. Agenda akomeza abwira uru rubyiruko, ababwira ati nimwe muri gukora ibikorwa bitari byiza, abwira inama urubyiruko, ababwira ati nimuhaguruke mugende mukore, murebe ko akiteza imbere, muve mu bikorwa bibi byo kwiba, byo komeza kugenda, byo gukomeza muteza umutekano mukeya. Tugarutse rero kuri inkuru yacu yindi kabisa igenda igaragara hano, iravuga ko umubare w'abanyamerika kabisa bari kugenda basaba ubuhungiro ari benshi, babusaba muri Canada. Ese ni ukubera iki aba banyamerika bari kugenda bava muri Amerika bajya muri Canada? Ni ukubera iki abanyamerika rero bari gukomeza gusaba ubuhungiro muri igihugu cya Canada kabisa ukomeje kwiyongera cyane, baba benshi cyane nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa kuri bibihe by'uyu muperezida Donald Trump kabisa, abaturage bakaba bakomeje kwiyongera. Ese no kubera iki ewana abaturage bari kugenda bava hano muri gihugu cya Amerika bajya muri Canada? Abo baturage rero basabye ubuhungiro muri Canada batangiye kwiyongera cyane kuva Donald Trump yajya cyangwa se yasubira kuri ubutegetsi muri uyu mwaka wa 2025. Abaturage bakaba barabaye benshi cyane basaba ubusabe bwo kujya hano muri Canada. Iyi mibare kugenda itangazwa n'abashinzwe impunzi bajya hano muri Canada ngo iragaragaza ko mu mezi atandatu ya mbere ya 2025 abanyamerika barenga 245 basabye ubuhungiro muri Canada. N'umubare rero uruta cyane wabasabye kuri uyu mwaka muri uyu mwaka wa 2024 bakaba barasabye ari 204 mu mwaka wose, mu gihe twebwe rero muri uyu mwaka utarangira 2025 abarenga 245 bakaba bari bamaze gusaba ubuhungiro, bigaragaza ko umubare ushobora no kuziyongera ukagera hejuru muri iki gihe cya Donald Trump. Rero abaturage bakaba bakomeje gusaba ubuhungiro kabisa, bavuga bati ibintu cyangwa se ibintu Trump ari kugenda akora, amategeko n'amabwiriza ari kugenda ashyiraho, ari kugenda akomeza atubangamira abantu, rero kugenda batikizera bavuga bati ahantu dushaka kuhaguma tukazahahurira n'ibibazo. Canada rero ntikunze kwakira ubusabe bw'abanyamerika basaba abanyene bava muri Amerika bajya muri Canada, kubera ko hari ibyo bagomba kubasaba biturutse hano muri Leta Zunze za Amerika, bikaba bikomeje kugenda bigorana. Rero bikaba ariyo mpamvu ngo abanyakanada badakunze kwakira abaturage baturutse hano muri Amerika. Gusa amakuru ari kugenda agaragaza impamvu nyine aba banyamerika bari kugenda bahunga, cyane cyane ngo kubera ngo aba bantu bari kugenda, abantu babana bahuje ibitsina kabisa, bakareba bari kugenda ngo basaba ubusabe bwinshi cyane bava muri Amerika bajya muri Canada, kubera ko ngo bari kubona amategeko n'amabwiriza biri kugenda birushaho kugenda bibabangamira. Ewana ibintu byakomeje kugenda bibabaza abaturage batuye muri Amerika, bavuga ati twebwe tugiye kwemera twigire muri Canada, tugiye kwemera tuve muri Amerika tujye muri Canada, nta kundi twabigenza, kubera ko turabona yuko ibintu bikomeje kugorana cyane. Murabizi rero ko uyu Donald Trump kabisa yigeze gusaba ko iki gihugu cya Canada cyangwa se iyi Canada yaba iri leta imwe mu bihugu 51 cyangwa se muri leta zigize Amerika kabisa, akaba ariko yari yarabyifuje. Bamwe rero mu banyamerika batangiye kubona ko uburenganzira bwabo n'umutekano wabo bishobora kuzahungabanywa n'ingamba za leta ya Amerika ziyobowe n'umuperezida Donald Trump. Ewana biri kumvikana ko bakomeje kugenda babangamirwa ewana n'ubutegetsi bwa Donald Trump, nkuko bakomeje kugenda hano babitangaza. Abanyamategeko rero 8 bagaragaje ko ewana abantu benshi bari kugenda bahungira hano muri Amerika ari abantu bahuje ibitsina, nkuko bakomeje hano kugenda babitangaza, bavuga ati aba bantu bahuje ibitsina kabisa nibo bari kugenda barushaho kwiyongera cyane kabisa. Bigaragara ko aya mabwiriza n'amategeko bya Donald Trump ngo bari kugenda babona bishobora kuzabageraho ingaruka. Ubwo Trump rero yajyaga ku butegetsi mbere muri 2017 abantu benshi binjiye muri Canada mu buryo butemewe kugira ngo babone uko bashyikiriza ewana iki gihugu ubusabe bwabo bwo kuba bahahungira, bakaba barinjiye muri iki gihugu mu buryo butemewe. Hanyuma rero ewana bigaragara ko uyu Donald Trump yagezeho abaturage bakunda kwimuka bava muri Amerika bajya muri Canada. Ese ni ukubera iki uyu mugabo akomeje kubangamira cyangwa se ashyiraho ibintu bishaka kugenda bibangamira aba bantu? Muri uwo mwaka rero abasaga 2550 bari basabye ubuhungiro muri Canada, umubare wikubye inshuro ugereranyije n'indi myaka n'undi mwaka 2016 wari wabanje. Ewana abaturage bakaba bari kubye inshuro zirenga 6, umubare munini cyane kabisa, kubera ko abantu ngo bagiyeyo bari abantu barenga 2550. Nubwo abanyamerika basaba ubuhungiro muri Canada ari benshi, ni umubare muto ugereranyije n'abarenga 1055 bari basabye iki gihugu ubuhungiro. Biri kumvikana ko nubwo ari benshi ariko ngo baba basabye ubuhungiro n'abantu benshi cyane, ariko bikomeje kugenda byumvikana ko abaturage ngo bari kugenda babangamirwa n'ubuyobozi bwa Donald Trump, nkuko bakomeje kugenda
kugenda babitangaza. Hanyuma rero ngo umubare munini uri kugenda uva hano muri Amerika ujya hano muri Canada ngo bakaba ari abahinde benshi cyane bakomeje kugenda bava muri iki gihugu cya Amerika bajya muri Canada. Amakuru rero yacu ari kugenda agana ku musozo iwana y'uyu munsi, namwe nimukomeze kugenda mugubwa neza.